Misao se od uvijek slavi kao vrhunska civilizacijska vrijednost. Kada misle, ideje i vizije ne bi postojale, ljudi ne bi znali gdje da usmjere svoju stvaralačku energiju. Kada ne bi znali šta vrijedi, a šta ne vrijedi, tada ne bi znali šta vrijedi, a šta ne vrijedi. U vrijeme iskvarenih vrijednosti pojavio se libertet. U vrijeme kada smo prepaljeni žutom štampom, kada smo prepaljeni političkim pamfletima, režimskim novinama, pojavio se libertet, neokaljan, surov u svojoj iskrenosti, nezavisan, osim naravno ovih ljudi koji za njega pišu, i otvoren. Odmah je bilo jasno da možete vidjeti da plini svojim izgledama i sadržajem, da ne pristaje da bude dio učmale sredine, odnosno da tematika mu nije tematika koja se kreće ovim već nabrojanim časopisima, magazinima i novinama, nije mediokritetska. Izdigli smo se iznad toga. Pa bi ja u stvari volio ovom prilikom da pozovem urednika našeg koji je zadužen upravo za njegov izgled i za dobar sadržaj, kao što se već dokazali, već ovo je inače prvi broj, a drugi broj će po drugom krugu podijeliti. Znači, da su dva broja, što znači da smo potvrdili ono što smo htjeli. Edo, izvolite. Ako ja nisam baš čovjek, ja nisam baš ovako dramatičan u Kijeno sa tim jakim. Ja sam da kažem, libertet znači ili sloboda, mislim, trebalo bi da govorimo o toj slobodnoj stvari. Dakle, kako smo došli na tu ideju liberta i svega toga, zapravo prije nekih 7-8 godina u zemlji se pojavio jedan magazin koji se zvao Bagar Dizajn i od kojeg smo zapravo zadržali taj format koji danas imamo pred sobom i kojim zapravo danas manipuliramo. Međutim, prošlo je to neko vrijeme i otkrili smo da je zapravo unutar tog Bagar Dizajna bilo dobrih ideja koje sa ovom pameću i mudrošću možemo malo bolje da odradimo. Što se tiče prvog broja, pokušali smo zapravo da postavimo pitanje šta je to zapravo sloboda i koliko zapravo naše stanje uma ne dozvoljava da budemo slobodni. Što se tiče samog izgleda broja, dakle, za prvi broj smo odlučili da broj ne posjeduje naslovnu stranicu, odnosno da vi kao čitatelji odlučite šta je sloboda i šta taj magazin treba da predstavlja zapravo. U mom uvodniku pokušao sam da raspravim o tom fenomenološkom statusu slobode generalno u našem društvu, a i u samoj istoriji umjetnosti i istoriji svjetske misli. Sad priče kao priče su takve kakve jesu. Drugi broj nekako se sam od sebe pretvorio u nekakav feministički broj koji se bavi tijelom i položajem tijela, našeg političkog tijela koji zapravo nismo svjesni, a koje je zapravo sve osim naše i sve osim slobodno. Ono o čemu govori i što je cilj zapravo magazina Liberté je zapravo da mladi ljudi, odnosno svi oni koji imaju nešto da kažu, da to mogu da kažu svojim jezikom i da to mogu da kažu na jednom formatu koji je prvenstveno vizualno zanimljiv i koji pokušava da dosegne nekakav nivo i nekakvu ozbiljnost koja ćemo stvar konkurentnost kao tako. Mogu da kažem da recimo jedna od super jedan od super članaka u ovome broju jeste članak koji je napisao Kemal Istanbegović, on će vam kasnije možda objasniti ideju koja stoji iza svega toga. To je članak Jurist, koji zapravo govori o tome da mi vrlo često
pametujemo o politici kako smo mi svi vrhunski politolozi, svi znamo šta treba da uradi Dodik, šta treba da uradi Komšić, šta je ružno Kodovuk, šta je ružno Kodanov, međutim zapravo ne bavimo se onom politikom koja nam je za stolom. Odnosno, jedan od ciljeva politike je zapravo da sami odlučimo da li možemo da pušimo u ovoj kafani. Da sami odlučimo koje boje će nam biti obojen ulaz. Da sami odlučimo ko će nam biti predsjednik kućnog savjeta i šta taj predsjednik kućnog savjeta treba da radi. To je recimo jedna od ideja koja je meni bila fascinantna i zbog toga sam Kernela zamolio da napiše jedan tekst. Što se tiče samog formata i zbog čega smo mi zapravo pristali na ovu, kako da kažem, suradnju sa Plavom poezijom, jeste taj da je jedna od bitnih vizija magazina da promovira i samu poeziju u drugom broju. U prvom broju to nismo mogli da postignemo jer je naslovna strana zapravo bila Bianco. Drugi broj i ostali brojevi će kao nekakav imperativ imati promocija zapravo poezije koja nastaje ovdje i koja nastaje u Bosni i Hercegovini. Kad je u pitanju poezija, meni je vrlo lako bilo ovdje staviti Koldrđa ili Oktavija Paza ili nekog tako. Dakle, to bi bio jedan vrlo jednostavan izbor. Međutim, ja želim zapravo da u sklopu tog magazina zapravo promoviramo i poeziju kao jedan dio umjetnosti koji je mnogo važan, a koji je zapravo ovdje kod nas zanemaren i ja upravo sam za stolom razgovarao da je danas poeziju vrlo teško prodati. Međutim, ja ću se referirati na Roberta Bolanja koji kaže da, poezija jeste gurnuta u stranu. Međutim, poezija nije izgubila moć. Ona će samo da se artikulira na drugi način. Parafrazija.